Kalafula atu hanei hado tolo do walatala tutupu ke lata ia mo puli hipu nei. Whakamua ko e whakamanatua tunga na whamahani he tau tau takitaha ke whakamanatua ki e aho tau koutou Anzac. Ne whakahoko e he pungipongi ni awhi ki loto alufi. Ko e whakamanatua fōki ke he whitung fulmalima e tau he talimai he kamata e tau whakaholoanga nei he matakau RSA Niue. Hahai ei fōki ke he whakamanatua e tau hukui he whakatuwhanua New Zealand mo Australia. Hane e tau walatala ia. Black Bears. On the left. March. Left. 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 Right. Left. 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 Hakua tōla he uha mo i pōke whanua ki he matakawi ne whaitausi ai e tau whamanatuanga nei, wa hiki atua i ki loto he whale millennium e tau whamanatuanga he tau nei. Kua mahuinga whoki e tau nei hako e tau ke whitumfumalima aki he tali mai he kamata e tau whamanatuanga Anzac ke he motu ne kamata he tau tahe a whihiwe seo me whaangfulma whitu. Koe tau whamatalanga ko amana ki ke whanonongo ki ai mai he matu whiwhine ko lalo manungi tongi a kona koe taha he tau tupuna he matakau Niue RSA. Koe tau mga whaoa tau holonga ne tutupu mai he tau toa toko taha se uli mo fulu ne watu ai ke hukuia Niue ke whilakutaki whakamua he lalo langi. Whakaue lahi maha ki ma Niue, la e puhala, uka, mo i vihu e whenanga, o mai he puhala, mo mui ke he tau tupuna hata tolu. Ne ta mai e whenanga he matakau he mga whaahu kui koutou, he motu hoko mai ki wahanei. Lahi e mamako, manatuanga, ke he hata tolu tau tupuna koutou, he motu, mai mga whaa mai he tau waha, loa ki tua, ne nā kai nimo e tokolonga, ke he halo tolu ko momoli atu. Koe aho nei han ma Niue, ko liwa tau tolu ke whakamanatu, e lilifu he tau momoi, he tau whanau Niue, koe tau toa leka leka he motu, hata tolu. Ne fuaki mai tuku malere, he tau momoi he ke oatu ke langmatai a peritania, he tau whakamua he lalulang. Koe lilifu ia hanei, ma matua pele mia, koe hawa whakatufonu. Ko mo e koe lilifu, kua lilifu he ngā he whakatufonu Niue. Kua lilifu e tau tangata Niue. Mo mautolu kua nonofo ke he motu, mo lo tolu kua nonofo he tau mtuke. Koe munuina he hata tolu a tau tupuna, ko tuku mai mawhala he lalolang. Ko tohi ai fōke he ngā Niue ke lapa tohi he lalolang. Koe tau nei ko hukuia i he ki pule lilifu sau ni tonga tule e whakatufonu Niue ke tau whakamatalanga mai aho. Hofi atu he tau whakarofa ki a tau turosi. Kai mua atu whoki ke he tau mawhaoa, mo e tau holonga a tau tolu, e tau toa ko e toko tae seau mo e limu furu, ni watu ke he tau whamua e laulangi. Manatu au ke whakasila ke he hapa whakamatalaanga ke mga hapui nei. Kai whakamua manatu au ke tuwatu e tau whakalilifu ke he tau tolu. A tau toa ko e taha seau limu furu ni watu ke he tau he laulangi. Nukuru taha, ke aho, tau tahe ape mo e hongfuru malim. Koe huhu. Who was directly responsible for sending 150 young men from Niue to the Great War in 1915? Who was responsible? Te whirianga na kai a poe matai. Whirianga na kai a nsiwe atam. Ai loi do tolu. Ko hai ne tonu hia ke tau whirianga, ke whakawhanu ha tau tolu, a tau toa ke tau he laulangi. Koe tau tū ha Peretania Lahika, po ke tau tū ha New Zealand, po ke whirianga ha Niue ke whaki taha seu limu furu, e tau toa malolo ke laumatai a Peretania Lahi. Po ke whirianga ni he tau toa toko taha seu limu furu, ke watu
ke plau tu ke ang whakamua. Ko whai whakamatalanga fōki ne tau se komisina tokolunga ha Australia, Her Excellency Lois Ellerton, pia fōki mo he kui komisina tokolunga ha New Zealand ko Nigel Eels. Nā tōki au ke tu atu e tau whakaue ke he whakatwhanu New Zealand mo Australia ke he halo tōru e tau lamatai he mai he puhala ke lamatai e matakau tosi. He ROC. Mle ki anga fōki he whakatwhanu ke whai lamatai ke lata, mo e holoanga he tonga hua he matakau he tau koutou. Nā kai ni koe aho e ansek, ka kia ono ono whoki e tau tōru ke nono whaanga he a tau tōru. Tau mamatua ke mga honei, ke whai whakameanga, me whai whakatautunuanga. Pēnā e tau manatu kuku, manatu au ke whakisi atu ke lata ia mo tau tōru, kai tu mau a tau tōru, ke manatu e tau tōru, ha tau tōru a tau tupuna, ni watu, ke he tau whakamua he laulangi. Kia munuina, kitu e a tuia! Listen, up! Fire! Reload! Fire! Reload! Ko langana i fōki e tali mai he matakau RSA Niue ke he whakamanatuanga i Niue, ke he taha manatu ne whakakise he whakatuwhono. Puhala atu ai he lilifu ko sauni tonga tule ke he aho Anzac he tau kua moli. Ni manako ai whakatuwhono ke liua ki atu he whakatuwhono i lewe kianga he tau whakamanatuanga Anzac he tau takitaha. Kai nākai pihia e manatu he matakau RSA ha Niue. Ko e pihe e matakau RSA kua lewa e ngahua lau tolu ki he tau whakaholoanga, he aho koutou, he motu si manako ni lau tolu ke tuta ki pihia. Hanei wala tala iam. Koe whakamatalaanga he ikipule lilifu sauni tonga tule ke he tau kua mole ne pehea ia ke fua ki ange tau whakaholoanga mai tau aho koutou ke he lewe ki anga he whakatuwhono. Manako au he mga honei whoki, ke muitua atu ke hapa tau ngahau, o tau tōru ki mua, wa ingoa ka tausi. Whaka more mai ma matakau he tau koutou, kua mana ki tua e whakatuwhono, ke riwa ki mai e whikau o tau tōru, e whakamanatuanga he tau koutou, ke whakahoro he whakatuwhono. Koe ha koe taha, tala, tupu whakahoro, mahuinga nei he tau tōru a motu. Ne nā kai la, whai ono anga ma mawha e whakatuwhono ki ai. Ono ki tau tukuanga he mga honei. O moa heanga he tau tōru tau mamatua koutou. O mai e tau tōru ke whakamanatu pehe, ka ko lau tōru, hāne no nofu ke tau lalo fō. Lau tōru no nofu tau kauhala. Nā aiki si e tau tōru. Hei ore atu au, tuku mai la ke whakahoro, ke whakatuwhono e whikau, ke lari ke kumikumi. Ko whea lau tōru ia ke tau mga honei, mo e whakamaupopo, hā lau tōru tau tukuanga. Koe puhala ia ke sia ke tau tōru, mo e whakamatalahi ke tau tōru a lau tōru. Mga au nei hei e tau lau fō, hei e tau kauhala. O mai nona tau tōru ke saluti tau au pehe, ka koe hei e whikau a tau tōru. Ma matakau RSA, a i pehe au, koe ke rea e whakaroanga tau tōru he mai tau a. Ka koe ina tu e he mga au nei, kua lata tau tōru, e whai tau seanga fōki, kua kehi. Kua pehe e matakau RSA Niue, nā kai mana koe matakau ke tau se pihia, koe tau ke whitunga fulmalima ki a nei, tali mai he kamate tau whakamanatuanga nei, ne tau se moe tamata he matakau RSA ha Niue, me mātuta ki he tau mga whaoa, me tau holonga ne tutupu mai alo tolu, ne o atu ki he whilakuta ki whakamua he lalolangi. Tōna kai ni mo e tau tolu alo tolu, kua mamole ke he tau tukuanga. Kāka whakatuke he tau mawhaoa, he tau whanau koutou, ne tau loto mai e whenonga, ke whakamanatu, e tau koutou mai he puhala. Whakaue atu ke he whakatuwhono, he aho he tau pale mia ko mamole atu, pihia ke he whakatuwhono New Zealand, ke he tau longa matai, ne whawhaki, tau longa matai mai, he o mai he puhala. Kua lafi mai ki ai e whakatuwhono Australia. I liv pale mia, moi hawa ka pene. Whinato au ke he longa, ai whinato au ke he longa tau mena, mana he manatu haka, ke whakamatala atu,
kai whamatala kua longana tu mau fua ke tau tolu. Ha mau tolu matakau wa tangi boila ke lang matai mai. Whakamole mole li liv pole mia. Koe hawa mana a mga hala. Ono atu kia koe fuata koe. Fuata hawa ka peneta. Whakamoli mai e mawehe anga he tau pole mia pa mole atu. Si hanei kua liu ali whakatoko lalo atu. Ke tata hawhale whakamoli whakamawehe ake. E tupe ke whakatua ke tau maka koutou. Matua pale mia he hawa mga hala. Ta langa whakamitaki ta hawha, ta hakaina. O totou ake tau tupuna koutou ha totou he motu. Koe hawa manako foki. Ke hu ato mautolo e mtakau koutou. Ke he pekau he whakatufona. Whakamole mole. Whakamole mole. Nga huat au loa a totou. Ai mai ke uta ke he fofoli lifu. He tau tupuna ha mautolo. Si nemo e mutolo a mautolo. Koe tau hukui he tau tupuna ha mautolo. Ilo ai foke e PCN News mai he pelesiteni he matakau RSA Niue ko Charlie Tohovaka ke he whakatutalanga mo ia ke he whakaholoanga News of the Week he aho whalaile he whahi tapu kua mole na kai whiwa ia mo e matakau he ole atu ke he whakatufono ke lango matai e tau manako he matakau RSA ha Niue. Koe tau maka ke whakamanatua ke alo tolu ne tukulele halo tolu a tau momui mai hingoa ha Niue kua whitani he whai tau sianga ki ai. Ke inga si alo tolu ia mo e taha maka pawaki tunge tau koutou Anzac ha New Zealandi mo Australia. Ka koe taha mo he misi he matakau RSA Niue ke whai kaina mai matakau ke kisia moli e mahuinga he tali halo tolu toko taha siau limunga fulu ia taha siau mo fitu e tau ko moli atu a simonuina mo e lilifua ia Niue mo e whakatufono. Mai he tau whakailoanga he whakatuwhano hanga o ia ke tuanga he motu ki he ngangao ko visi hong flumahiva. Ko e maua ngai ni ko e taha e tangata ke he tokaina pui he mga honei ne ko maua ai he ngangao ko visi hong flumahiva. No fofoki ngai ni e motu ke he papahi ongo whakaofo lanu ango. Hanei do wala tala ia. Tali mai he hoko mai e moko ko visi ki he motu he mahina masi ko e toko walu e tangata ko maua ai he ngangao ki he motu. Toko whitu i lau tūlu ia ko malolo mai. Nā kau whai tangata fōu ko maua ki he tau sivianga he aho i neawhi. Ko e aho ki whitu aki he hoko mai a lau tūlu ki he motu. Ko lau tūlu e tau pāsese mai he whakalele ko mole ko a whakatā a lau tūlu ki watu ki he tau kaina no nofo ke whakausi e tūlu aho ne toi ki he tau puipuianga ko whawhasiki ai he whāhinga hua malolo sino. Nā kai whakatā e tau tangata ke ahiahi atu ke kaina no nofu pui i homo fisi he tau mangaho nei. Tali mai he whakapulo ai e tau lekua ke he tau takitaki he matakau si pati he motu ko niska ke he tau walatale whai tau pukamale. Ilo ai kua whai tangata fōu kua huhu atu ai ke eke mo tau tutaki ke komisi ha niska he mga honei. Kai nā kai la whai tali mai ia e tau takitaki ha niska koe whewhe e tau whakakatoatoanga ke lata ia mo matakau ha Niue ko amanaki ke watu ai ke tau whewua Commonwealth Games ki Birmingham he mahina ha Iulai. Koe aho lotu e whahita pukamale ne tala hau mai Palestine he matakau spot e niska ko maru tālangi koe amanakianga halau tūlu ke whakakatoa e tau hingoa he matakau ha Niue ke lata ia mo e tau whewua spot e Commonwealth Games ki Birmingham Pelitania amanaki e komisi ke whakatoa he aho fleile e kua mole. Kai nāka i la whaitali mai ia e takitaki he matakau, ha Niue ki he tau whewua ia ko e Chef de Mission ko Tony Edwards, nā kai la tali mai ia e tau huhuha PCN News he maam he aho nei. Ilo ai PCN News ko e toko ua e hukui fōu he komisi niska ko laua ia ko Brad Ituata mo Shield Utalo palahitungia. Kua whakalataha atu fōke laua ke he whanoanga ni whakahoko e a fleile kua mole. Koe tau lekua ke he matakau niska ni ka mata ai he whahitau kua mole, ha koe taha tohi e Pelisteni ko Maru Tālangi ke whakailoa atu ke he tuhi tupe he matakau ko auta ke he mai ia ko he tuhi tupe he matakau niska. Tali mai he tau mga hoia kua whai mena fōu fōki kua iloa ki ai, kua ki sia ai e whalua tau puhala tā aki tupe mai he matakau nei, hane whakatali ke whai tangata ke whakamoli mo talia ke tutonge tau tupe lalahi ke whalua tau takitaki he matakau niska. Kua tau tupe nei iloa ai koe whalu he tau tupe nei,
taha i tangata kua manaki ke maua mo lea e whae awhi ue seo tā la. Kua manaki fuki i taha tutaki he matakau taki he niska ke maua ai e tolu e awhi tahi seo limu fulu tau tā la. I loa mai ai kua tau transactions nei kua kamata ai he mga aho ne kua uta kehe mai e tuhi tupe he matakau niska. I loa mai foki koe whaile kua e matakau niska e tautakitaki he matakau mo e matakau olofua polo he motu. Pe he mai whalu koe le kua ha kua manako e ko misi niska ke whai tala hauanga a lau tolu ke whiwhilianga he matakau puke tau tangata ka oatuai ke he matakau olofua polo ke he tau whewa i Birmingham. Ka pe he mai e Plesteni ko maru tālangi he whahitapu kua male koe le kua mai matakau olofua polo ha kua male puke moalea e tau aho whawhasti ke tuku atu e tau hingoa halau tolu ke lata mo e matakau ko watu ki Birmingham. Kumi atu e BCN News ke he Plesteni he matakau olofua polo e motu ko Des Hipa he aho ua he whahitapu kua male mo e pehea ia kua mautu ai e matakau olofua polo ha Niue mo e tau hingoa halau tolu ni ko whiwhili ki ai. Ka longona mai he whalu, ka nāka Italia he komisi niska e matakau nei. Ka longona mai he whalu, nāka Italia he komisi niska e matakau nei he matakau olofua polo he motu, mo e kua whiwhili e lau tolu whalu tangata olofua polo he motu ko Nisilani, ke eke mo whalu ke loto he matakau olofua polo ha Niue ka watua i ki Birmingham. Nā kai la moua mai foki whalu a tali hanga o ia ke he tau le kua nei mo e hingoa poko o lau tolu ne ko amanaki ke watua i ke hukui e matakau olofua polo he motu. Amanaki ke maua e whakakatoatoanga he tau hingoa halau tolu, poko lau tolu e matakau ha Niue ka watu ki he tau whewa Birmingham Games he mahina Julai he tau walatala i mua. Ka ke whalo wala tala whoki, koe whahitaupu whakahikoa nei he tau whakaholoanga he whahinga hoa leo leo, ke lata e me tau whanau ne kua ukioki mai he tau aonga tau ngahu nei, ko lau tolu ia ne nākai la maua ia e tau tohi whakaholo pili o awhi, koe whahitaupu nei kua whakakatoatoa e halau tolu tau whakakoanga, mo e sivi ai ke maua halau tolu tau tohi whakaholo, ke lata ia mo e tau whanau nei, koe tau whakaholoanga he whahinga hoa leo leo. Mole e tolungu fule tau whanau ne watu ke he tau whakakoanga ke he whale leo leo, ke whahe tau ka mole mo i ofisa leo leo ko Narita Piliau Mutahenga. Ko atu fōke e tau mamatua ke tātu e tau whanau mo saini e tau whakamolianga, ke whakata e tau whanau ke sivi ke moa e tau tuhi whakaholo. Ko lau tolu nei ko e tau whanau ko tu e hongfu mawha e tau ki lunga, ka mata whakamua mo e tau whakakoanga to tau se tau sivianga whakaholo he whahe tapu nei. Ko tau whakaholoanga nei, ko tau se ai ke langmatai e tau whanau nei, ke moa e tau tuhi whakaholo, ke aua lau ia lau tolu ke he tau hokotaki, ka moa ke he poala tū me naka i whai tuhi whakaholo. Ko tau whakahala ka moa e tangata whakaholo he pili o awhika naka i whai tuhi whakaholo, ko tahe se au mulimo furu e tā la. Ke whakausia ki e tau wa alatala tutupe po nei mai he tau matakau spoti ha Niue ko amanaki ke watu ai ke he tau Commonwealth Games i Birmingham pesini nā kai la maua mai ia e tau hingoa mai he matakau niska ka ko whitani he whakailoa he matakau humomi he motu nā ko Nisilani e halau tolu a matakau ko amanaki ai ke watu ke he tau whewa Commonwealth Games he mahina ha Julai. Ke he tau wholinga pepa Niue Island ne whakailoa mai he takitaki he matakau hu momi ha Niue i New Zealand ko Lorena Thompson e matakau kua whakamau ke o atu ke he tau whewa i Birmingham. Toko whālo tolu he matakau ko Xavier Mataafa i Kinofo mai he maanga ha alofi mo mutalau, Duken Williams mai he maanga ha liku, Travis Tapatue Toa mai he maanga ha alofi mo mutalau, mo De Niro Armstrong Pau. Koe tā he tau takitaki he matakau ko Master Lolo hei muli ne whakako atu ke he tau fuata toko whānei. Pehe mai a Lorena Thompson ke he wholinga pepa, kua whitae matakau hu momi halau tolu he tau se taha kemu ke lata mai wheua nei. Moe whakatupe ni he matakau halau tolu. Kua mana ke halau tolu ke whakapuloa e matakau ke he tau puhala la kauhila, koe online Zoom, moe Facebook livestream he Niue Island, he awhia mangaho he hawhe matahola walu ke he tula Niue. Uina atu e Lorena Thompson ke he tau tangata osi he motu ke whakalataha atu ke he tau la kauhila nei, ke whaleweia mai matakau me mamata atu ke he halau tolu a tau whakatokaanga. Si pia hadau tolu adau walatala tutupu ke lata ia mo pūli he pōnei, amana ki atu whoki ki he tau walatala tutupu he pōtuloto mo Saraya Mangawa.
Kai no whaam tolu moe muli ne po.